Mwiriwe neza banyarwandakazi aho muherereye muri mu mpande zose z'isi, ndabaramije ndabasuje amahoro y'Imana abane namwe. Mbifurije umugisha wo gukomeza kubana namwe. Niba utameze neza ihanganira ubuzima urimo aka kanya, wagize ibibazo by'uburwayi, wagize ibibazo bigiye bitandukanye se, muri famiye se, ahantu hose wagize ikibazo ihangane, ndabizi neza yuko bizagenda neza kandi bikagenda neza cyane. Kuri uyu wa kane itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026, amakuru dukesha igihe, ikinyamakuru cyo mu Rwanda cyandika igihe, itangaje nonaha nta n'isaha irashira amakuru agezweho yanditse iti: kuri uyu wa kane ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge gukatira umunyamakuru Ndahiro Valens Papi. Abantu benshi Ndahiro Valens Papi mumuzi akora amakuru kuri BTN TV, niho abantu benshi bamuzi cyane. Ni umunyamakuru Ndahiro Valens Papi igifungo, uyu munyamakuru Ndahiro Valens Papi urukiko rwamusabiye gufungwa igifungo cy'imyaka 5 no guca izahabu y'amafaranga 1,200,000 by'u Rwanda. Uru rubanza rushingiye ku kirego cyatanzwe n'umushoramari witwa Ndayisenga Materine, niko byanditse, ushinza uyu munyamakuru kumutangazaho amakuru y'ibihuha no kumutukira mu ruhame. Aya ni amakuru igihe yanditse, nta saha rwose irashira. Uyu munyamakuru rero Ndahiro Valens Papi mumuzi mu makuru agenda anyuza kuri chaîne ya YouTube ndetse na televiziyo BTN TV, mumuzi agenda nyine atangaza amakuru. Ubwo yaje gutangaza amakuru y'igihuha ndetse kuko niko byanditse, no gutuka uyu mushoramari witwa Ndayisenga akamutukira mu ruhame. Reka twinjire mu makuru yacu uyu munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, kora wase subscribe kugira ngo tuhite tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bigusiga 5 kuri 5. Buriya iyo twiyunzeho ukabasha gukanda akantu rwose ka subscribe, ugenda ubona notification z'ibiganiro byose tugenda ducisha kuri iyi chaîne. Ugenda ntabwo notification yagucika, ntabwo inkuru ya yose yagucika twageraho. Kuko dukunda kugezaho mu makuru ari breaking news, amakuru ari update, amakuru mwagitangazwa ako kanya yanditswe mu binyamakuru ndetse n'amakuru ya showbiz nyarwanda muri rusange. Rero ujye ukanda aho hasi handitse subscribe rwose, cyangwa sabone mu barundi niko njya numva babyita, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kandi ibiganiro byacu byose ntabwo byazajya bigusiga warakande subscribe, warakande sabone. Igihe cyose tuzaba tugenda tubana kandi ntabwo byazajya bigucika. Rero aya makuru nayo uyu munsi ku wa kane rwose itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2026, niho rwose ibinyamakuru byandika byo mu Rwanda ndetse byandika mu Rwanda byatangaje iyi nkuru y'uyu munyamakuru Ndahiro Valens Papi. Uyu munyamakuru Ndahiro Valens Papi akunda gukorera chaîne ndetse na televiziyo yitwa BTN TV, niho rwose abantu bamenye ku kazina ku gasino nagenda avuga ni Ndahiro Valens Papi. Ako kantu nyine abantu benshi baramukunze, abantu benshi cyane baramukunda kubera ako kantu rwose avuga ukumva ni keza cyane. Rero nta saha rwose, nta masaha menshi arashira iyi nkuru igiye hanze. Igihe yayanditse, buriya igihe nicyo dukesha amakuru aba yizewe. Igihe ni ikinyamakuru cyandika ndetse kiratangaza amakuru abagezweho ako kanya. Rero nuko kuri uyu wa kane ko nari mbibasomeye, ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge gukatira umunyamakuru Ndahiro Valens Papi igifungo cy'imyaka 5 no kumuca amafaranga, no kumuca izahabu y'amafaranga angana na 1,200,000 by'u Rwanda. Uru rubanza rushingiye ku kirego cyatanzwe n'umushoramari Ndayisenga ushinja uyu munyamakuru kumutangazaho amakuru y'ibihuha no kumutukira mu ruhame. Ngaye nguko rero amakuru yacu abagezweho ako kanya. Reka dutegereze, tugenda tubagezaho izindi nkuru zizagenda zigezweho, kuko twe nicyo tuhabereye kugira ngo
tubagezeho amakuru meza kandi amakuru yizewe. Ngayo nguko rero umugisha w'Imana ugomeze ubane namwe, ndabakunda cyane, murakoze cyane, umunsi mwiza.